When a topic karon so do we blow hot and blow cold ania. Kasigla yan kan kutte akhur char thina dian huang kan chem lum thina chuan kan thing pui le kan sup in dur te asa em thina chuan dian asa deu chang huang kan chem thina kan achang kan chem lum achang kan chem bota kha enge chan soi kan kan kut kan da hawa ya kan chem wa chuan kan thing pui hetia kan chem bole ha chan pakhat na chu heat for from hotter body to colder body area hetia kan kut kan da hawa hetia kan chem khan kut temperature a khan kan ka buri kan chuak kha alung zo ka chen kan ka ran chuak temperature han kan kun kha tilunga lumna kha ka tangin aya vot jok kuta flow a tro chuan thingpui ve ha chu arun temperature ha thingpui a khana dai zo ka thingpui temperature ha che a temperature dai zo ka khan ti hen flow a chuan arun temperature ang che han I thingpui kha lo dai ve ha chan pakhat a chan pani na chu ya kan kut kan da ha ya kan chem khan kan body temperature kha kan kut got khan a feel pha a chuan thingpui sa ve kha chu then kan da hla dewa ya kan chem khan kan body temperature kha a feel pha to lewa je fenin a chem ang khan kan tihan kan chem khan thingpui kha a ja ka atanga thil kan chema force ron chuak mechanical force khan boru ka ti cheya chu chon thingpui zu ti dai khi na thil a chem vot thin hen tro ta kha chan pani na chun